the locative mua, which means in front. A locative is a location, tells you where something is. So when we ask the question, kei hia te poro, let me just draw an example. If we ask that question there, kei hea te poro, we simply answer, kei mua I te waka, te poro. Kei hea te poro, where is the ball? Kei mua I te waka, te poro. The ball is in front of the vehicle. Not a very good car, but kei te pai. Kia ora.